طبي إيرو أمي بحثي يزدامين سالفاگری فرمانی گلی یزیدی سه طباغی 2014 ای هاتی قوماندن فرمانی ای هفتی و چار فرمانی ای سر گلی ما یزیدی هاتی جیان کرن طبي وكي ريخستن وكي حركات بناف كرني فرماني داوية بناف كرني اف فرماني داوي سرقالي ما يزيدي چوما جبو وكي قالي ما يزيدي هر ناف ديروكي هر ناف اولاهي بنافي اولاهي هاتن بفرمانكي هاتن جيان كرن سروانه هات فرمان هاتن جيان كرن طبي مروف دمي بحسي في فرماني ديكيجي وكي جن دمي مروف بناف ديكي وتيني سر زمان جبو ما پر بزحمته چوما جبو ما وكي جن بزحمتي وي هيا جن ناف ديروكي گشتي مروف دمي الاتمي وي ديكي دمي تيني سر زماني بشتي خودوان دوشونده بشتي دركتني اولو شونده بشتي دركتني دولت وشونده هر جن هاتيه فروتن هر جن سر جن قوماندن او کشتن هاتن جیان کرن بناوی بیر عبوکی بناوی جعدی هاتن شوطاندنی بناوی جن تونه کرن هر خواستن جن قتل بکن و تونه بکن امروف دمی وره جواکی جی بلکی بناو قتل کرن نینه اما بناوی زواج دمی امروف دبیجه زواج او دانه زلامکی بناوی قلانکی تسلیمی وی زلامی جی کرنه سروکاتی جی حرتن وی مجارتینه سر زمان aslında frotineki vijiniye yani pere girtini u jin dayini ev jin artık be eş be zor zahmeti çora jiyan kirin jbu malbati nexeme yani tani jbu pere ev jin dikarin teslim bikin مرov دمی وره ناو گلی میزیدی و فرمانی 2014 سر گلی میزیدی ایهاتیه جیان کرن یک کمین به ایشیویه یک کمین تشتی فرمان یک کمین سر جن هات قوماندن یک کمین ایجن هاتن کشتنی یک کمین جن برنه موصلی برنه رقای نفسو که نماره سر ونه دینانه و هاتن فروتن نجبو زلامه کی تنیه نجبو دوست زلامه بناوی چیه بناوی کفار هاتنه کرنه مروف دمی وی مجاری بحث بکه و مروف وی مجاری دمی وکه ناف دنیای گشتیه هر قوما کی سر اولا کی دمشی هر قوما کی اولا کی باوریه کی وی هيا ایگلی میزیدیجی باوریه کی به قوما کی باوریه کی تمشاندن به اف باوری ایدهات مشاندن ناف جهانی گشتی او ناف دنیای گشتی چاوت میذکرن سانکی اف دین او باوری ایتن جان کرن وکی سانکی کافرن اما مروف دمی لی میزه بکه دمی مروف بعقل فکر لی میزه بکه ایدولوژی لی میزه بکه هر انسانه که مسلمان جی بقول خوشی جیان دکه فلا جی بقول خوشی جیان دکه هر نویچی بقول خو جیان دکه اما گلی میزه دی مروف دمی میزه بکه به ناوی اولی هفتی و چار فرمان سریوانه هات مشاندن هفتی و چار فرمان آنین سریوانه بجور جور فرمان هاتن سریوانه و رغمی وی مثلا گلی میزیدی هر برخوده هر جواکی خو پارست هر خو کومی سر هر دوکر بلکی پر هاتیه بلاف کرن بلکی ناف شنگل پر زیده و ساواکی بیجه ای درباسی ولاتی دن بویا ای دولتی دن انها جیان دکن اما وکی گلی میزیدی وکی گلی می انها شنگل جیان دکن و دروی شنگل جیان دکن هیزداتی خو پارستنه سر اول خو ماینه ev jî tiştekî mirov demê tîne ser ziman tiştekî pir binirxe tiştekî pir biwatayê ji ber mesela dawî wî ev fermanî heftî û çar î 2014 bi navê çetayê î serwana hat wisa dane jiyan kirin bi navê wekî dibêje Ixwanul Müslîmîn ew bi navê İslamiyet parastiniye û ji te wekî gelî zêdî sankî kafir e serwana fermanekî pir bihova فرمانه پر وکی دبیجه دمی مرو بناف بکتینه سر زمان پر زحمتی جی دکشینه و یکمی سر جنجی زحمتی وی جن دمی کتن دستیوانه ای وکی دبیجه سر چیای شنگل خو آواتن جبو نکوین دست ای دماری خو قد کرنه جبو نبن سبیلی یا وکی دبیجه بکوین دستیوانه جبو اولی وانه ناین تو نکرن پر کچکی می یزیدی وی تشتی خو پاراستن
اما مثلا حتى ها روجي ما ايرو پر کچکی ما یزیدی حتى ها نه هاتن دیتن هي حتى ها خو وكي دبيجي وشارتنا هنا يعني اف كاتشيك الكودا وشارتنا اف الكودا ناويتشي دمينن وكي فكري ام ايرو دماشين وكي رخصتني ما ام ايرو ناف سيرفيري ام دخازن في تشتي وكي دبيجي راستيوي درخينن هولي مروف دمي في مجاري تينا سر زمان جي مروف دمي دنرخينه جي دمي چی کرن مثلا گلی ما یزیدی مثلا همو خدانا چیا وکی رخصتنی ما یه پگه قریدوری مروواهی وکرن جبو نویچیه گل درباسی روج آوا کرن جبو پاراستنی گل وکی رخصتن ام بیجن مداخله که جبو وی فرمانی کرنه مداخله که دیجی وی ذهنیتی اخواستن سر گلی ما یزیدی فرض بکن ایری وکی دبیجه مداخله سر وی تشتی و ما پر شهید جیده و امی پر شهید جی بدن جبو گلی ما یزیدی امی جبو وی گل و وی اولاهی بپاریزن وی قومی بپاریزن امی ما شهید جی دای و امی بدن جی و ام حاضر جبو وی تشتی و روجی ای روجی مروف دمی میزه بکه مروف دمی شنگل جی تینه سر زمان دن نرخینه پشتی آوابونی یه بشه پشتی آوابونی یه جشه وکی دبیجه تاجه نویچه وکی دبیجه وی دمی پشتی رخصتنی می هاتن آوا کرن مثلا مروف دبینه yani گلی میزیدی جی ارتق گیشتنه راستیه کی پر راحت دکارن ارتق اول خوشی بپارزن دکارن پر راحت دکارن خوشی بپارزن خونها سلاح خورا کرنه حاجزی خوشی دیگرن شر خوشی دکن سیاست خوشی دمشینن کچو جی خورتی ونجی همو اف خبات خود مشینن بناوی یه بشه بناوی یه جشه ایرو اف فکر اف ناویچه د پاریزن يعني ملي عسكري جي ملي سياسي جي نها پر رخصتني خو پر مازن چکرنا و دجي جبو فرمانه کی جارك دن سري زيدي ناي قوماندن جبو جارك دن اف فرماني 2014 بهوانه هات جان کرن جبو جارك دن دوباره نبه بخو پاراستني خو دکن خب دجی فکری ایرو ای دولتی عراقی سروانه فرض دکی ایرو دولتی باشور کردستانی سروانه فرض دکی وکی دن ای دولتی دن سروانه فرض دکی ایرو دجی وی فکری داد کردن هم برای وی فکری مثلا شر دکین و پاراستنی خوشی دکین و مروف دمی تینه سر زمان دمی فکری سروکاتی ناس کرن دمی فکری سروکاتی دیتنی مثلا چاوا پر بدلکی نرم پر بدلکی گرم هم وی فکری وسا حمیز کرنه در دوری وی فکری کم بونه وی فکری انها دمشن سیاستی خود دکن عسکری خود دکن انها چیای شنگله به شنگالی خو بیزیداتی خو پیوسته وره پاراستین اف اساسش بو گلی ما یزیدین ها اف اساسش بو ملت ما یزیدین ها جی خو ناف شنگل دگرن و در وی شنگل جی این ناف دا جی خو دگرن وکی اول یزیدی انها سر وی فکری دمشه انها سر وی نوچه وی سیاستی وسا فلسفه کی وسا پر في وکی دبیجه دم دریج دفکرن و جواکی خوشی سر وی اساسی وسا دمشینن راستی ارتق دولتی راستی وکی دبیجه باشوری کردستانی راستی وکی دولتی دن دیجی وی فکری هم بری وی اولی درکتن وکی دبیجه هم وی تشتی خود پاریزن ایرو اف تشتی کی پر گرنگ مروف دبینه تشتی کی پر وسا بواتایجی مروف دبینه دمی ایرو وکی دبیجه کچی ما یزیدی دمی داد کون بنرخاندنه کی پر وسا فکره کی پر ایدئولوژی پر وسا آنین سر زمان خورتی ما یزیدی آنین سر زمان دمی مروف وی تشتی دبینه مروف دبینه اصلا فرمانه کی جاره کی دن اوینای قوماندن جاره کی فرمانه کی دن اوی وکی 2014 و بری 2014 ای هاتن قوماندن ای جاره کی دن نانی نجیان کرن اف تشتکی پر خوشه سروکاتی جی دبیجه یعنی دبیجه مثل گلی ما یزیدی ارتق پیوسته ایرو هبونی خوب دن ناس کرن وکی گلی ما یزیدی پیوسته به دنیای ورن ناس کرن افش بو ما گرنگه وش بو وانا جی پر گرنگه و ایرو دمی تینن سر زمان جی مروف وی تشتی وی راستی جی دبینه اف گهاندنه کی فکره کی
artıq dikarin xo civakî xo birêve bibin. Ev tiştekî pir bota ye rastî. Mirov demî tîne ser ziman dinirxîn, ev tiştekî pir bota ye û em jî wekî jinekî îro ne tenî ev bar ser keçîmeyî zîdî hiştinê. Ev îro barî me ye. îro wekî jinekî barî me ye. îro eger keçîmeyî zîdî hetanha destî Daeş hetanha nayên dîtinî ew keçîme îberî wî jî wekî dibêjin ji bo xwe teslîm nakin, xwe dawî kirine, ev ji bo me wekî jinekî gerçekten tiştekî pir mezin e û em ê hemberî wekî dibêje bi vî fikrî em ê mezin bibin. Em ê bi vî fikrî her piştî vî tiştî bigirin. Em wekî jin hem her piştî fikrî em ê rastî jin derxînin holê, rastî hebûnî jin derxînin holê û bi rastî zilam î bi sala fikrî zilamê bi sala î bi navê her tiştî bi navê artıq ev civakî jî dibe, ev bi navê eskerî jî dibe, bi navekî işte jin nîne îro vî tiştî wekî dibêje fikrî serokatî vî rakir yanî hebûnekî çêkir. Ji bo wî em jî wekî hevalî jin jî em ê îro piştî vî fikrîye piştî keçîmeyî zîdî piştî berxwedanî keçîmeyî zîdî û pîwîst e vî dinyayê hemû nas bike. Dinyayê hemû hîn nas nakiriye. Hîn bi ev fermanî 2014 bi êrişekî hovane ser gelî me yê zîdî hîn dinyayê nas nakiriye. Hîn dinya pêşî vî tiştî nagire. Hîn wekî dibêje xurtî me keçîmeyî zîdî bi tayarê dewletî îdin tên şehîd xistiniye. Pîwîst e dinyayê hemberî vî tiştî bisekine. Pîwîst e pêşî vî tiştî bigire. Piştî vî tiştî nayên girtinî em wekî şervanî serokatî ne em bi vî fikrî em ê hemberî vî tiştî bisekinin. û em ê her berxwedanî xwe bikin û em ê herî tekuşînê xwe bikin yanî hemberî vî fikrî. Ji bo wî tiştî me xwest bînin ser ziman û êşî 2014 î wekî gelî me yê zîdî hatin jiyan kirin, wekî şervanekî nav gelî me yê zîdî cihê xwe girtin, gel nas kirin, gel hemîz kirin, bi gel bûne yek. Tiştekî ji bo min pir weta ye, tiştekî pir xweş. Civakekî wisa nas kirin, bi civakekî wisa jiyan kirin, bi civakekî wisa tekuşîn kirin. Ji bo min tiştekî pir weta ye, tiştekî pir mezin e, tiştekî pir cihekî kêfxweşî ye ji bo min e û ez ê bêjim yanî ev ne dawî navîçe tekuşînê min e. Ez ji bo keçî me yê zîdî, xurtî me yê zîdî ez ê her tekuşîn bikim. û bi fikrî serokatî îro me fêr kiriye û tiştî serokatî ji bo gelî me yê zîdî ji bo me esas e. Em ê her bi vî fikrî bimeşin û em ê her vî tekuşînê xwe mezin bikin.